tie from the CEO no eso and when your sister years me am shedding phone na na no di ni birthday say no your sister but ana ware tie okay e bia wa brenti no wo twe ne ho kakra am obi aba be hwe so aba say da okay because onya 60 years onya 60 years kwara and the chronicle process and obokata akora na mu and abusua mewo na said the empanimfo a wo mo ewo lower axim traditional council wo mo present nie wo mo say 20 mattresses to Axim government hospital and na me bisa me say enti no Axim government hospital no na addition ni jirem so mo kwa ya de sabi omunya baabi na no mo say share wo mo kwa wo mo a chen say de wo mo da dua so dan frat eye taha bi ebi ni hokran ke it is a spa spa de eto no mo hapo enti no wo mo akwakọ eye adoye e wo ha say yi a wanum atwa ede ababa beto echi e wo ha no chronicle be system do bokrata no so ede mu amane aba e wo ha no say fa de wo ho ye monitor na amansan nya bi emfa mo wo mo epo na fe ye bi nhuma no tuma wo mo nyamu ede awura Alhaji Mahmud Bawumia ne mfoni ede chire ha no enhyeda anyefe esense ohwe a bibi ha no na yewura Dr. Asansare nso mfoni da no wo say wonya se wo mo pre de tototo amanfo so no wo mo nyentum se ena wo mo aso ena nkugu no ebae anopai national standard obokrata de eso no bi eno no yewura kene Japan who born dog no or the ababetoa na national standard de ka say who born dog angry Canada Japan crashes with ohia ni abronye san wo no etro no anopai ho asem eno no mamemfa akire ho nso mra emamu amiensa ena yaso wo mpa achi e wo wasa France wo mfoni na deda akire na mu wo manim ne de wo ma ble no akata Felix Agyi ne se Africa anana na Agyi na afi Emmanuel Kevin Nigeria ni adatani woni Kwofi Appiah frɛ ne kese ye na obrempon ka ho wo mo se wo mo de gold na wo mo kokko wiaye na yaso wo mo pa achi afi anopai nso mehu nwosu nhemme ewa ha court ne se unim Peter nwa chuku a wono nana na yire ne osinachi de obo ekueme no krata eche se papa no se nura uti ye kase ebo a yese emra se yenkose ne se franka esanse enam ne nsaso ena wodi maami mpabura ma wodi ye ya ne awereho eti nananom wonse do eno nso eda ha na kama yese akire no awudi ne abonofosem no ena wo mo de aba betro afi wasanso de ama kwachewa ne mfoni aba beto akire de ne se Juliet kwachewa na ne kunu ni enokusi papa na wodi mfinhye aduanan so a wono a atimadwafo woje ne yere nkwafiri ne nsem enam kokko afuo ho no papa na yeso wono nso woda process ye nyamfa ne nkokko tokura ne yakase ebia wokodamu mfie sei woti nananom wonse do eno nso national standard de bokrata wetwa ede aba ye boso ede ama yetiefo na mamemfa de break into aso na febrem wo se ukọ Ghana Armed Forces a enne efre o mo GAF no wo de aba betudwa se shake up asi wo ho na emfoni no mehu Brigadier General Agrikwashi mehu Brigadier General Michael Opoku na Brigadier General Zblim Ayorogo Colonel Mickey Aduse Nkroma wono nso mfoni eda akire bi ena enu achi no Yeru Chief of Staff nso Ura Julius Debra ne mfoni ena dahai na wase Julius Debra to appointees waka asem bi akire won let common sense prevail mumma fi nyansa adwene enye adwuma anopai daybreak de obokrata ne dia ekura na wodenam eno no me fa the new crusading guide obokrata no so entwa so enfa ema na ba kwia no so ewa hanomo ese mi hu ma me Gertrude Araba Esaba Saki Tokono ewa hanomo is the Chief Justice as say no watenchan ekakra na adehye bi ekasa etwemu se ni removal no ye amanyosem a eye abeje asetena ewa Ghana ha a the new crusading guide obokrata na bomu nchiremu ewo ahasei na opiemu ewo mfimfini hanomo a mi hu Dr. Johnson Pandit Esiama
na owa hai na Bank of Ghana CEO no na o chiremu say Nyankopon ya adomo a wanom target September launch no for new digital asset regulatory framework no so the new crusading guide obokrata na abomu amane wa hai DVLA to begin mandatory registration of excavators at port from 1st May ebe hia pa ende hia yen excavator no ba na eba no enti sese no yase edru port ho a ni a register ene ni age bibia kama yehu de wode ba ba ye DVL fo na abo amanie wo ha no sei na yase opie mu e wa Namibia president no wasake agricultural minister no over rape The new crusading guide over krata mu pebi wate na eken kan krata fe to sunum e na sa ensemi anasa manie e wa yada ne akire e de amawo na yemfa we so entoa so emfa ma na afrefo so munya kwan emremu the daily guide so e wa hanom eseyi a Penny a worker say a doctor Alhaji Mamudu Baumia Apam se peopo one saying Bill Dr. Bill Baumia whether he na was say as someone say what can you say history will make kind to Nana. Daily guide the Aba ewa OSP draft Charles Onya want to be sued to court yaboso ewa ha or ya Santema Pon hene so na penifo chirem say die wati nananom e wonsedo no nsumu nsam e wa hanom sei na sedie enra NDC amanyokwo ni bi kopie mu e wo Kumasi High Court ni nyina efa petitioner NDC amanyokwo de kwadon court say 2024 election awon kwa upie mu oboase Easter na afei we say mienu ye ka hu Ahafuano southwest and Ahafuano south. Ahafuano north. Sami and saying a quarter Kamia said the Biana Cobras and they said no de copy mu court no. Said they na asam no econo a kakitu ebin komu man before. And I'm sure my NDC mano wamubu free pa kobodom pim. Now so still wamu ajane until you heard ye free waba. And also daily guide over crata no dimu enchemo abai. Dia wa horse be better. And me makodi netu the hawk the bokrata na fe me the new publisher so every the hawk the bokrata at the chairman Stephen Ayensun team bono this year nemfoni aba beto akire and what the professor Ero Michael Queen so mfoni ato na the Alhaji Mahmoud Baumia so the ato ha. Na said it was no awere ho was a sex scandals and wicked policies blew MPP apart. And no brofo nso edu na okona bie mu abehu emunsem. Chairman Butensuni National First National Vice Chairman. NPP First National Vice Chairman. Dan Smith was say sack them all what they here for. Chairman Bute demands full clear out and pay the hog the bokrata the wecha edia baby no and watch the new publisher what the Alhaji Mahmoud Baumia mfuni aba beto akire na nde ya boso ansa krata fa tosu mienu no was a 56% Ghanaians who support coup d'etat ye dia yesi sune me ebi nsi bio ye ko democracy nti ye de ho krache no nante kemma minka bi anya hwe no utimi titim wanum ka de ye ode te se de enura wosono me na mo a ebi kan de ye ne de na ebi anso eyi wo mo de anu ene utimi ko social media no watwere de happen na de ato ho na se ku nu a obetimi akasa wano no wo be boso amana ye se possible nti enya de aye soso nenso de krata na ka eno no esanza dodo na ede sabio amamu ahodo amanpanimfo bia bebuo ni sika afa wo mo nsase wo mo ya na wo mo busase yenkonkwohwe Ibrahim Traore de o ye wo Burkina nom na ehho ade na anhweye na o mo wani kokobre wo bi enkwan mu epampan a wani beba ahoso no na wakodidie ne wo na bochi ase a eno uchire ebi wo ho ade soso na fe yenko 0260916064 0260196065 Araho samba kwa eno so anope eje ne ho ntwe ha o media ne so assembly members mienu bia upie mu awodwomro mensini ni mu watoye emantamu a wo mo akọ wo mo meeting Samia mpotemu ai tikobo number 1 kwan ne so a wo mo edu
nyamenle kwame ekwan ne so ho no mo ayese 4x4 car bi free ne kwamu no odoje potu e de besisa 4x4 4x4 bobonyo 4x4 free ne kwamu odoje potu e de besisa assembly members mienu anu omutimoto so no makọ assembly meeting awo mo ba e mo mienu nyina e tina na nyamenfa o mo kranse ye o mo nkafra ene ye kan ho na sese de aduru so obetim de wadwenkyere no aba Sompa 106.5 FM Accra na channel so se Sompa 106.1 FM Techiman ye live for ho Sompa 90.7 Nkransa ye live ena Sompa 101.1 Takwa wa hene champion DJ Kemo nsuayemfo nyina wonom efabi anopai aduru se won so de wadwenkyere eba na momo ba o radio no na wadwem no yedi nkomo afri phone num eba ne sa wo bia te wonka bi na momo anye se wo pese wa te wonka o radio no so basa afide ne be yiwa afri so ntia no wa hye no so wo ba wo sima ba ko 0260 196065 0260 196064 entem yankwane yankofa afrefo no udine bia o free wadru Sompa Accra o me free awush mo anopai yentie wadwenkyere MPP for no yes from usi wo tumago fe wa bontia obi a be ho se na uti omu ye na ajobre o no mu kan omu atwin ba ko omu kan omu atwin bom ba ko na ye nyina na ye wase no ye do party no pa enti so omu ye ka pe omu haya ya wase no omu kan omu atwin bom na omu ye akumakoro no mu ma party ni so na webe diska webe yese no ya ye wo form no ye bre pa mo ya da ase udine bia o free Sompa Accra ni o Sompa opolita kwani mo eja fori yenti o mfiri takwa na pemi cheche mwini ya jo so mu ukimapa moye mkoda mumbo ma amangana ami na mehawa ayo asamye western region I am yare western region for say ye jumana what you in touch na I can so say they want for so bia na resources nya so na have we fi na bibia Accra so mo fi tin na Accra was from aba de mekadam e kwan ya wo ye progress recently road both side ni mechanism one farm ama road need first road need then highway ni or say come do 2 years akwana be say at the same time takwa traffic takwa that is what happen once couple wire pan over because of the main point road no ye ndama kana kwa people kama ambaye traffic ni so anazo hapa wa CBD Dimesle impinfo kwa ha uma uri kwa and pesa kwa oifi side na workers na did the gata mention uma uri kwa atakwa ni class da se eno wadwenkyere udine bia o free Sompa Accra na wa free o na original poem de unyame kaza Techiman mo yenti mfiri bunu his ahinkro Mpacho Adeba kwa mbe pesa mekane se yewura Canada asmo kan no mani je ho pa na nyame nhyira no okay MPP umu nyiska umu no ekasa se bidwe ne ahanta so eka ebukusam kan se mo she bufu kire se etoda bundu bi radio station so na no bi kan se bi na yewura rantema che obekwa onko umu nya ni bi kama papa ye yiska ede bo MPP amanyoku no opokaro na wo man wo mu di amanyoku nzo mba so ne bi no mo woi kwa akopɛ kwanza fi ni pon so table betan radio so nya akwanya betan fi de so na numa so obeka ebe she ni probu fundi papa so kan ye no kre na ba wo mia mesre no won hwe ni pono mu di na chini yi
Asi ye kama no. Wo mu anu mutu na amna de ne tumu. Na amna ne dem didi so beko so atoma ko za kwanyom de ra chama jafa so no. Tuma ko fa fa ne chew. No amfa ne bone ya nche wo amnyeko no ampi amnyeko na alanja maten. Afo mu go so anche wo mu a. Wo mu ma power da. Wo mu dwen se na ala akọ yo no kwa na ekọ. Ye nyina ne di naji na ne ne ekọ. Menwa me da se anọpẹ nyame. Appoah do ase eno de. Udine bia free Sompa 106.5 akra ni. Good morning. Mejo so amu miwura. Afoma. Nyame ntie ase na wonso e. Am hoye. Me no ne because I'm takwa so him. Onel ye ntie o. Wasama suruma constituency ona got mekuduka former MP. Na ko pon ka me wo bia anana power. Na ando abayo keso sa 419 ejumawura for na project on the launch no. Triple A Michelle Bota 419 for na yendi on launch ko si bia former player me parliament for na nani NDC yan kwa sa ukoma ejumawura wouldn't this month April how many win wa launch and why launch ni na sakawa ni na 419 ko si bia o so do so mu ne here tapu bata kwa de and form dum so and form mun bema and form mo shoro kan wa some tire no mo just have 419 ne wa ga dre we rom launch no ko si bia na pitu so ya mo de na kabom na penyi for ka no mo top no ye se mo kan asa he wa se no yes ye da yibe dimu chi ba sa mo top mo ye se ya wa ase da ndai dress penyi for na mo da suro mo ko mo bom da se ban sa no ko mo bom a wo ti ko mo bom yes wa ase da ya da ga kan wa bom. Okay. Mo yedo ase eno de aboa no se be prefri ni ti odi ne bia o frefi Sompa kra ni o ampa so me do Blue East subtata Blue East Kimpozo techima boko ayente wa no peken techima boko na mo so e nyame e de ye Sompa school fees amame wate kura deda mabo so na aduma pa mabo na no pai the makers abro nyame Teresa Japan say we are free or one here you know no correct was obi akika na asemi no omuwie no mutambo wo ye de estre ejese ampa ibisho mumuntu omo ye de omuta esema obi aka no me no ewom because abronya e ka semi eye me de o say aboy de me lusu ye say we through a constituency omoto abama MP buy no mpuntu omo mfanko ho awo je so e no correct wo de ise bi se kumase incha cheje ye no kumase 8 years ya de ya timanye to that sunga wo de na ko ye sunga pa capital tapa no mo kwa ye de enye de mpuntu ekoko sezo mo ntu abaye de emmaye to that ena kere Japan so insa ma onu so kai no e de eye mo ye do aseno wa dwenkyere udi ne bia frefre Sompa kra ni o Mideni Kwaku, good morning. Good morning, Kwaku. Mideni Kwaku, Kasa free Kwashima. Mo nkran we wurem. Okay. Inte wa no pay. Me kan say. Party ni ye nya hwu, but e odo e de wo ma party no. The we ampenifo no keka omuti bom no. Na me say ntwa yi. Because nipa bia no so we ade ma obi na be jem. And I'm with Ska, and I'm yes, Mema so showdown. Oh, cancer asem we obi sinye so e wa mufra na sinye so dey. You MPP na woman usika nyani na ndo usika bua party so na contract na ade a wan ba ba no ma contract na ade anka so usika no benya wa fa da me ma so down ade me wi ase me mpani se ubeyi ade am na ka da no na ma mai simisi kwa me na ma to empobo we e che me na to ma usika be na wo sikeni bie no ma oyesa ade na usika nyi e di on kan se party no woman so party so na e bia man yeah, you know, yes, reference. No one to credit in Famami. No, I could kakra na mo bi sika ena ma yesi yes ada sika ni kasa. Yes, no e penyin o hwe ni kasa yi. Mo ye do was no de. Udi ne bia free. Opane kase ya na panya mi amfin drink kan. Enka won so papa. Oye wa oni abema na amwa kwa me kasa fi esuboy e wa na na mo akun ye nti wa no pay. Opane onum se ewia se ewi. Obi ye papa eye wa doye no wan wi no je bi ni bonia ya obeka ma obi ase no correct because so won fane ya papa no ana wu se wa dum wa bo nti o de refer be mana
all fire against because to be what that's obia the papa man not well would ya e be ya ne ya am wa for say am waka de waya man o beka mo bia because we company MP party ba mu so we break enya friend am munye ska our party bisa who say o mu when this kasam so a o yi bi bua party no na mi en kedefo akoyi tem pure gonna the edema party from one fire to the from party no who any pass down the party come who are ministers CEOs so munya yero e show one party nti o de yawo bekata because can the force ndio ka bia to ko kunyina bia no okuma party no can the force party ndio okuma party no na se edu bria okop position no near the south of can as a dancing of Japan na part one former party na ne ya boss ma talk money boss na ne dey yi go there na me dey I am dey so can stand no because party to be the party position team free say o to be see obia now the party position and ka o obia obia obo benye ska no and work the position no only one o to be na mo cheers boy fo nyina amayen odi ne bia frefre so mpa kra ni o. Hello. Good morning sir. What do some park crab odi ni enti o? Oh Sompa nti ye je katuapa. Ya data of you nyanko pass me in African tamanto. Mo yenti African tamanto. You minia ya ayo baka sana na namo afo beka say. Me je se wono ka bibi se. Fa choti miu. Me you bi dia no. Enkomo a ye di wo ha ne de aban krata no wonso wa adwene kire ne enko. Udi ne bia frefi. Agya Appiah Apam Dadaa. Mo akafia enti o African tamanto. Wadwen kire. Mo ye di ka ma mfiao. Na ementia just call the Aprempo and it's Appiah Muhammad. Inka mi uma organizer ne Appiah market ne MPP fo nyina. Minia ye besre MPP. Party ne wo horo. The party ne ye member yemfa certificate ene eba. Yi kafra. Kona sambre biu. Udi ne bia frefre so mpa kra ni o. Hello. What do Sompa 106.5? Me to nka ye. Bodi ni enti o. Sompa na awoi. Ya min sira papa no adwuma pa. Adwuma da se. Me pato me akotofofo asen ma bantu. Enti no ana number no o dia tu gama e wa ye me de akasu akodi a o kantamanto. Oh okay. Yo e ba cho ko no ko ka tu wa ti me ka sa free kantamanto. Na me ka cho o ba tan ko kunsen. Ano na ọba woman organizer na mi sọ pa mi papa ana doctor so wa Japan zumla yo fani pa no. Ana ona go kana Japan ya mi sọ no. Opa ni na for me kana say. Ni ya ma ko da say. Ana ara ja ma te ba omra. Oba ko ya ni pa ti ti ko. Ni ya no mu nya sa ni ma wo ye no. Ya ko la ja ma te ko no so ba. E people mu ni di kan fuma. Onye o ko no ntu. Ni ya fa odo bi akoye ye ke wo mam. Apa kana Japan ba kan tamanto. Odo mo onye ele kana Japan ma ye ntu aba. Ba o me ma ye ntu aba no. Ya ni bi ho abo. Ni ke wo mam. Atuma si aba ye kenken kwa. Ka garanti ya ko si. Garanti afedi ya ba ya ba no bo tu garanti tu adintre ha. Oh my God no. And the MVP before we ya ka kana dozo. Ka kana dozo to. Meda se kasa tenten toponko na mom adwenkyere te se hwene obi ade efata nanim enti wonso fa ade ebra odi ne bia frefri Sompa kra na wafri. Hi great family against Ronimpa na nyinchara me kacha fi Sompa takwa mo high grade yanko nyame ehu ye mobo ye Sompa me chia wana me chia krafo ina o majo so na me chia da takwa nsoroma honorable George Mekuduka na me chia Dr. Muhammadu Bawo me bebi ankofu bia me chia wan people for na Ghana for na America da mama na akasa no okay they didn't keep a short memory. The short memory abana ya kwato na kenti olubu for the people for no once you organize when we in 2028 you to me ember the city no na cash so no so baba umbrella because content our people go no ye busiegwa na bakada one for one kwache na photo aya content na wakwa na ba wo mi ade wa hwo nke pada ba party no mu abela no wonje
Oba na wajina chiwa toto no one share next message na ba wo mi a ko thank you to no no ko no one share na one buo na 2028 ya beje gwa no na ya teta ko sheet no je 22 da mana ta ko wa ya abete aba mpuntu bi anwo bola la menien ya ko ni na se wuntuma kan popo wata ko mu po ye nyabi kamasa fo kamaka ya la cheno wata kwa abata kwa na ya wa yambo de bone mi na we sisi nti wa ka yambo na ya fotu kamle biem na port no bebe sino wata kwa no wa ba we besi on we aba bo go face to 20 biom egu wa po owu for light our ball and remember to Canada women say wa mata kwa yesu enya for light ya hwe na da asebi da se eno de echi atakwafo nyina amayen Sompa 106.5 no wadri udin bia ofrefi Idini KBB mi fro boni is capital techumai KBB kan bibi ni yankwa ayo mi da se mi chamu nyina nyamu kamo ko ajoso e o nyina ne say anapo we mami chame chamai oye chama star bia bi nyina chama nyame en kanu ho ye regional minister so wa woni ni sadu hunu wo bi papa nyame shirano na woni nkomo ayi di anapo we die obi wa ponyenya because to free to aba atia MPP ama John Dramani Mahama ayini supreme leader ankasa nti se sadi po usi won ko to enko kansere amanfo se ahawo muni de amomo partner fi asinia wotimu se me tira ashi menima ashi because wotimu se masa say na masa tiwu me tiri shi ya melimu shi na mo meto hajanamu yi abontia wasadi say ejuso na garia no enya asutwa na nizimi se operansa no mu ebabona na bini to where omu ye no omu Ghana mai the research in the country mu so na mu bla ye nyina ye the share oman ba fa no ntuma pa afra weda se KBB chia bono east fo nyina amayen wadru Sompa kra udin bia afrefi but me frefi there my friend Mustafa dema tepa mo yanko but the MPP for ni no mo to aso nyesa na NDC on to aso ko ye wow do mo ye ni de entiase aso mo kambo mo na mo strong opposition no mo to boy chine ntumi fiese o man na do mo ye ni de entiase o mo kambo mo na waja ni ntumi nye aduma no ni okay ntumi ye o man ni right mo hello yeah that's it hello yeah also so you want to third position Ghana for every year no what 0260 196064 0260 196065 for adwenkyere bra Ghana today na yegusui na Facebook ho no na adepa uwura ho ame ahwese amanfo de wormadwen podi bia toto ho a na odi bia todwa na fe ye boaboa ye ho asode na akosua de sports in a park abesom adasa Facebook for anopai wa mutimi dwane ye Ghana today so eba ye be eye ensemi nyina ebo mu nana akuamo aboaten edi free abrekuma central was good morning guys, happy birthday to Mrs. Rebecca Amevo of Michigan. I don't know US was Michigan. Enra. Michigan. Trouble na we dey be bi. We dey be out free. Hello. Techima yanko. Hello. O so yentiu. Nipa o kan say, mo am ka say. Ni ku no, ni sromo. E bia na nkran na wo ku di bisa mo nya 20 years ni 30 years for. Na ka nya sa bia obia no ta ku tem friend say abantugo no abaso so. Ni kire wala o ka sa no want to one go from na. Bia mo mu die nya de be boy. Say going stand before you see ye bodana na di ba to di ba bi kwa bi say wuro hu nyina kan wetu hu say wetu na kwa ku fi anya je be boy bye me da say eno de una otwa to odi ne bia free Good morning sir
Biani Yabua Richard, because if you are Accra Central, mo watch a BBA tia. Your boy ain't you want to pay. You, media, Kakra Mechanic. Let you la Mahama. Yes, very baby. Yes, very pa. Said yes, the Mabruno Ayano. Mitia some walking happy for Musa was it caught on Monoa. Wamu Eco Gua about 20 baby Diano. A Mabruno Soli, or Munchom was yes, so one more position almost a good for my comedy or Mutomi and Limaba. Or Masaba one is on so move to cross a Musa. Yes, Mama, one can just the TV form. Not said a bear or mine mobile. Sabasabasane will be for 20 Leti, Ekotana, Giempre, say, no, a torture, and Romana Shamosa, Woman, the Bago Mino, and only here, and yet to cross some BB, Chelsea, baby, Chelsea, and here. No, I say, yeah, I didn't know the year, so I'm going to say, in 2028 in the head, you're a mamma, 4 years later. The 4 years, Nana can and then Yabre. It's almost a year, not so want to 2 years. So they buy 2048 Robert, you know, I almost also much of you. I know you have let it for no country, let to cross a 20. Mo, and no soon yejina na of Regima Dino, Yadi AC, a fe Shannon so. Na also say Wadrum Pomba Facebook who are Fabra. Na say CA and Nuna me Quabo UK, Metric Canyes, it's Hannah Metal Kens. Milton Keynes. Hey, and no, I can't come touch my kai. Well, Eric a birthday free hobby, may say, oh, tear and life, Milton Keynes. A quick be a minute, mapping me, and now say him fine. Then a birthday for once. America holds the minimum baby, oh boy, Michigan. Was Michi? Oh, bonnet saying. At the museum was a Michigan. Oh, bonnet saying. Aha, I didn't correct him. Was it Michigan? Woody come boy. Michigan. Now bonnet saying. Menkai. Wonderful. You know, Nana Appiah Apam say and the free Abrekuma Central Ebaya. Wama Rebecca Amevo our Michigan. Michigan. USA. Oh man, happy birthday Shonkopa. Papa Bulazio, one also at the Nedia Abano. Say Mahama is trying his possible best to resettle every sector. Also, so let's give him low pressure. Please. Greetings to my boss, Mighty Shamaba, the NDC International Vibrant Serial Caller. And also Agya Appiah Apam Ewa Hawasi, good morning. Yo, Yajo, so Sestors, and so the need free. 21st clinic was it was sharing Dr. Sisters no Dr. Good morning Chia pa ya da senso aji wudi Nana Kwofi Dwomo wodi ane de wa pa o na de wo kan nyina ne se yo de wo kan nyina ne se me bone tofa was thank you to ya MP Amanyokuo no ekono kamia ye se purpose nti a wo mo de kwasa thank you to no ade no ya dane wo mo hwe na biakoye entumi entena wo mo entam Masawudu Kumase Bantama wono so de ne de abawa hase ya wo so wo sere MPP empanifo nyina se wonom act swiftly and decisively na wo mo entumi decisively hey Adepa decisively that's what they were trying to need. Family issue. Swiftly and decisively. Was Mamma kind Nasam? Was watch your chairman or dinner who Appiah? And I say there be only our trainable of and I Isaac Ofori Inkumun so how one also betchia yen or no so the net dear free Sompa and Ebaya one also Ababa betchia wa hanumu essay and the Facebook of what the amu de buy na o say yeah course ayo akosia krado enti babia da ye koso ya eni manyane triple A my Agya Appiah Apam Dadaa ni se mo amayamfo mo nsi ama sports amba Adepa beka ne katrema Abena Badu Adepa Kwofi Ethiopia. Since the days of Abeta Saki, we've been there. Women's Premier League is back again. Since the days of Asamoah John, we've been there. We've been there. God, our Premier League is back again. Since the days of Ishmael Ado, we've been there. We've been there. Division 1 League.
cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Obuasi is and I have one off. Mo sa constituencies in no mo fi so mo keka ne mesi ani a omo NDC na ewi ni ye na ase tabulations na nkoyi anfama omo nti omo fi se enye emma omo nti omo de omo enema kogu court nti lawyer Evans Amankwa na petitioners be miensa usenan no na Jojo Pony lawyer Jojo Pon na wa de jane nchen me hu lawyer former for Chrome MC Kwame Antwi no so ye lawyer Kwame Antwi won koye lawyer no wan kan kire no so ka legal team na Clement Opoku Jamfi Kwame ayade Clement Opoku Jamfi CID no so ka legal team no ho na wa unia kuma lawyer Bonsu Twitwie Mensia South second vice chairman yes no so ka legal team no na lawyer George Pon Kwame Antwi lawyer Kwame Antwi Emmanuel